Yeme, Xudoy bilsam bir nima qilamiz qoldi. O'zim oqsoqol. Qanday? Kapus topgan bu ya. To'ying qut bo'lsin. To'y qut bo'lsin. Yaxshi, rahmat. To'y qut bo'lsin. Voy, cho'ng'aydingmi? Cho'ng'is bo'ldingmi? Qana, hay. Bayog'ini-chi, televizorda so'zlashib turib. Xudo. Xudo. Gel. Yeme. Öz işi desa. Bayağı urf geldiniz ғой. Это тұрғын ала, близкий родственник, сағынап же, это алтын жеңге жена. Оқан аварна, что я айтып назад. Жеңге өзі, Ayağım ters tutturgum. Yaxşı. Tiyaqada tanış. Карачач, знаете, да, знакомый? Да. А вот это любимая Шаджира Япа. Давно не видели, да? Это сын. Эркин. Это невеста. Скоро той. Да. Они похожи. Надо. Так, ну что? Нормально. Нормально. Да, вино есть. Смотри. Да, мы сейчас поставим, не беспокойтесь, Зимир, поставим. Да, нормально. Вот колбасу поставили. Салат есть, да? Есть. Хватит, Зимир, хватит, наверное. Да сейчас борсов немножко еще подложить. Да, борсов откушки. Сейчас скоро начинает. Да, можно уже посадить, Bir joyda o'tirgan ekansinglar, o'tirg'ida, jirg'ag'ida, qaynog'ida, guli, kula turgan kez keldi mamintibintib. Qaynog'ida, qanday? Barakeldi. Yaxshilik bilan bor yaxshilik. Bu menimni chaqirib qo'ysanglar shu to'ydan nemni tenglenga men jeb ketmekdilar. Chaqirib qo'ysanglar dedi bo'ladi. Ne eylem atangdan gari. Men aldag'an jelmayam, mavjud o'tiribdi. Buni yoqdan chaqirg'iz. Hey! Assalomu alaykum. Va alayhissalom. To'y qutmasin kelingsiz. Alayhissalom. Vay, Elchibek. Otur. O'tiraymi? Voy rahmat, ame. Sen aytgandan keyin o'tirayın ame. Bismillahirrahmanirrahim. Ana amin. Dasturxonga bota qilib qo'yaylik, ha? 2 yaşdan şu Jaksınakay toyu olup atkan eken, Jaksınakay mana üzürü olup atkan eken, barыңар oturup bilsinler, jakşı olsun, jakşılık olsun, ömür sürsün, şulardan batasın bari, oşal 2 yaşka teysin. Amin. Qara, çayla. Eme, bayağı gelli tamaktan ev verem. Zamanı çok. Akçası önemli. Akçası Oşa bayrağına da. Orada da jürüyor. Oça. Kuga gittik mi? Şurada bastı. Çöktü o. Oça. Toyga gittik. Mağaran ertek kelgan.
Қарасаң бұларды. Байқұш Мырзекенің түрмеге отырғызып, бұлар жырғап атқанын. Джола, что возиться с ними? Давай перемочим их всех сейчас. Шашпа Тофик, ал Аднувага келет. Братан, давай завалим их. Успеешь, Алым, успеешь. Урматтуу куда-кудагыйлар, ардактуу меймандар. Мына бүгүнкү 2 жаштын тоюна атайын бир сюрприз даярдаганбыз. Ал өзүңөргө белгилүү обончу, ырчы Асылбек Өзбековду ушул тойго чакырганбыз. So
tonight. Say they say, you say, me say, what? It's not the sky cop. Don't stop, don't move. I just get your body in the groove. I said, hey, I said, who? I said, he said, you in the groove. Üşükteri oturuyoruz. Bana göre toy şahane sıkılıp sinirde oturmayız. Ay aylanay değil. Kulaçı. Bizden en sonun nurçu kızlarımız var. Al buna ki Zekintay. Oğlana Zekintay. Jodurap gözlerinde karagan var. Yüreğinde suragan var. Malın coşka dolup tursa dağı. Dünyada seni suygan bir adam. Meneme uşulur keseni bizden kudağınız Baktgül'ge örüp koyun. Aksunun başım basalık, ağalmasın çaçalık. Ardaktuğuda mündöğü, gömüregi gönül açar. Bu şehir gezem de velosiped kudağa uzat. Ayçı sendeki kandaysın. Dedeng day. Adamdı negen arpaysın. Dedeng day. Elegen kişin darbanısı. Dedeng day. Hem de şümmeden arpaysın. Yani şu dostu. Askıdan gelinim. Natasha'ga berüge dedin baygını payalım. Вьюна водой, ой, вьюна водой, ой, вьюна водой расстилается. Жених у ворот, ой, жених у ворот, ой, жених у ворот дожидается. Sky Industrial Group – первый в Кыргызстане завод по производству лифтового оборудования. 20 тысяч квадратных метров производственной площади, свыше 500 единиц оборудования в год. За 12-летний период накоплен большой опыт в разработке и внедрении сложнейших технических решений по монтажу и обслуживанию лифтов на различных объектах инфраструктуры. Мы обеспечим комфортным, надежным и доступным оборудованием всю Центральную Азию и страны ближнего зарубежья. Sky Industrial Group. Время подниматься. Здравствуйте, уважаемые! Красиво у вас, тепло, вкусно. Проходите. Садитесь. Спасибо. Обязательно.
Но сначала я должен сказать, для чего я приехал сюда. Много-много лет назад, в начале войны, один киргизский малыш убежал на фронт. Он добежал. Потом он попал в полк, который попал в окружение. И когда бомбежка прекратилась, он очнулся, почти глухой, контуженный. Он увидел около себя трупы, справа, слева, немцы, русские. В общем, все, кто там погиб. И он начал выползать из этого ада. И наткнулся на одного человека, на солдата раненого. Он этого солдата взвалил на себя. Как он это сделал, никто не может понять. Объяснить это невозможно, потому что таких сил у ребенка быть не могло. Он его вынес оттуда, донес до госпиталя и спас его. Этим человеком был командир дивизии генерал Беляев Иван Никифорович. Это был мой отец. Много лет, всю жизнь отец хотел найти этого парнишку, но он не мог этого сделать. Не получалось. И когда он умирал, он завещал, он не завещал, он приказал найти этого человека. Вот поэтому я здесь, я его нашел, вот он. Товарищ генерал. Вольно, солдат. Командирские моего отца. Для вас. Жеңе, ай, кел. Бол чем жеңе бол. Мен ішпеймін деп отырмын. Ай, мен ішпейсің жеңе. Мен не қыласың? Оғлем азырақ келсе өзі сөйтпей. Мына. Алтын апа. Кел. Ішпейлі қойшы. Жол тұра келемін. Келе болсын. Мына. Ай, құдай. Жақсы. Я поспрашиваю, когда бурсаки будут готовы. Ой, мы давай 50 граммов. Давай. Бо. Так, за 6 детей, давай. Gel, dayarma ya. Ay, gelin. Gelin, hazır apam kızı boyunca çıkma. Gel. Tamam, ben istiyorlarsın. İyi. Oh, oldu. Ana benim ne layım? Oy, rahmat. Bayağı bir bol жүгіріп чемпион деген алдыма бада шыға алады. Ошо жерде таң болып қалдым шыны. Анан кейін мені қорқытсам ба, мені қорқытсам деп ойлағанда. Анан мен деген ойлап атпаймын мен. Мені қорқытып атқан десе, анан мен аны қорқытсам ба өзі жүрегі шығып қалады.
Құдайға шүкір жетеді. Ай, Сайқан, үстелдің үстінде су төгіліп қалып тұр ғой. Иә, қазір қойдырып қойып. Ой, сөз бекерінен шықмақ білейлі. Шамал болса чөптің башы қимылдамайды. Балаңда бір бәле бар да. Атадай болып бірдеңке деп айтпайсың. Еркексің ғой. Екенсің. Ей, Egen, бас бер. Emne болып жүресің? Не болып тұр? Балам, көрбейді уыр қылба, ұқпайды ұшақ айтпа, балам. Ел деген бар, жұрт деген бар. Жама сөз жерге жатмақ біле. Ұғыба тауыс бізделі бірде мені. Тегі байқұшты түйт-өйтіп бұттырыпсың ғой. Емін өлтіресің бейім. Ай, ұялсаң болбай бейім. Алдарыңдан ұялбайсың ба? Жемді шол шермендемді ұшындан артық болып кеттір бе? Құрып қалсаң, құрып қалқыр. Емне отырасың? Сені көрген инлеріңім де дейді. Балдарыңым да дейді. Ой, мына мен келе жаш болып көргем. Бірақ сен де отырған емесмін. Мен тіге боз үйді қарап келейінші. Ой, бала, есің бар, етегіңді жей дейді. Мына бүгін менің неберем үйленіп атады. Келгеніңіздерге чоң рахмат. Bir жұртпыз. Ушындайда бір-бірімізге жардам бермегенде, қачан жардам бермегелек? Туғандар, ан үстіне айлы дағы жақшылық болып атады. Мына өзіңер жақшы білесіңер. Шажығайдың ұлы аменесен бошанып, бошамақ тұрсын, қолық туысы менен қоша келіптір. Андан сыртқары бұл мұғалім өзінің түгейін тааптыр. Қарача шайланайын, бақтылы бол. Эми, мындан сыртқары туғандар, көп жылдан бері күтіп жүрген генералымыз, мына издеп күткен ұлы генерал издеп келмеді ме? Ой! Үтелет? Ой, ошол не жақсылық дейсің бе? Бұ Тукем о қызының қамағынан шығып алтынды тауып отырады. Хакем болса арқыз Зикентайды дарылап атып бойында бар екен. Андан тышқары шаардан келген
Kapusta jeynagan menin jaş dostlarım oturadi. Эми кагылайын эл журт, кудагыйлар, кудалар. Бул эми ата бабадан келаткан салт экен, нарк экен. Бозукем ушул чоң аталык милдетин аткарып, мындан кийин дагы алуу күчү барбы, жокпу, кийинкисин ким билет. Ушул небересине бир ак өргө көтөрдү эле кагылайындар. Ошол ак өргөгө кирип балдарды. Ошол жерден жакшынакай батаңарды берсеңер, ушул келиним айланайын ак жолтой болуп, ыймандуу болуп, ак элечеги башынан түшпөй, экөө тең арып, тең карып, жакшы бүлө болуп. Андан башка эмне айтасың? Андан тиги өргө жакка. Irçının varmış bizim kudalardan durayım. Aylanayınlar. Aylanıp keteyinler. Bu ağırgönün aldığında atalıp şeki balaga tigildiler. Akjolta üy bolsun. Atаңарды berip koygula kagılayınlar. Aylanayınlar. Aldыңды bala bassın. Artıңды mal bassın. Balam Akjoltay gelin bolsun. Bir jakşı atаңарды bergile kagılayınlar. Kötü koygula.
Yazığına kanbayım nege Bütmez sana soğuğum ay Kızıl gülde açılganı Kızığına kan çaktı Kırganı